Yes bakunze u Rwanda TV One tugusuhuza tubafitiye amahoro y'Imana nabane namwe muri iki gitondo. Muri gitondo turi gusuhuza abadukurikiranye bari hirya no hino mu Rwanda, mu karere ka Musanze, mu turere dutandukanye hirya no hino, mu ntara y'Iburasirazuba, mu ntara y'Iburengerazuba, tubafitiye amahoro y'Imana nabane namwe. Mu kanya rero tujye kubagezaho amakuru y'imikino by'umwihariko tuza kwibanda mu Rwanda, aho ikipe ya ejo habaye imikino itandukanye, aho ku munsi wa kane wa shampiyona amakipe yakomeje gukina mu Rwanda, aho amakipe yakomeje kwigaragaza hagati yayo ubwayo, aho ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Musanze nabyo byaje gukina ku munsi w'ejo, biza gukina kugira ngo bihatanire kureba uburyo amakipe yazakomeza nayo kwitwara neza. Ese ikipe ya Police FC kariyo iri ku mwanya wa mbere, mbese iraba yiteguye kuzasohokera igihugu cy'u Rwanda cyangwa se izakomeza guca, cyangwa se ikipe ya Police FC izacika intege mu shampiyona? Ni ukubitega amaso tukareba, aho ikipe ya PRFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport nabyo bikomeje guhatana kuva aho binaniriwe kuja muri UEFA Champions League ku kipe ya PRFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport nayo binaniye gukomeza muri CAF Confederation Cup. Akaba ari amakipe bitabashe kugendekera neza hagati yayo uko yaraziranye, hagati y'ikipe ya PRFC ivanwa n'ikipe ya Pyramid FC mu gihugu cya Misiri, ndetse n'ikipe ya Rayon Sport nayo ikavanwa muri CAF Confederation Cup, ikavanwa n'ikipe ya Singida Black Stars mu gihugu cya Tanzania. Aho ikipe ku mugoroba nabwo shampiyona kuko twabibye yakomeje, ikipe ya Musanze yakiriwe n'ikipe ya Kiyovu Sport bizakunya ubusa ku busa. Ikipe ya Musanze ubu ngubu ikaba iri ku mwanya wa 10, ndetse ikipe ya Kiyovu Sport ikaba ari ku mwanya wa 9, nayo akaba ari amakipe yombi akurikiranye n'amanota 5-5 zombi. Akaba ari amakipe akomeje kuja ahantu habi cyane. Ese amakipe yo mu Rwanda twayitegaho iki muri izi ntangiriro za shampiyona? Umunsi wa kane urangiye amakipe akurikirana ku buryo bukurikira: Police FC Rwanda ari ya mbere n'amanota 12, Rayon Sport ya kabiri n'amanota 7, ikipe ya gatatu ni Gasogi United ifite amanota 6, ikipe ya kane ni Bugesera ifite amanota 6 nayo, ikipe ya gatanu ni ikipe ya Marine FC Gisenyi nayo ifite amanota 6, ikipe ya karindwi ni APR FC ifite amanota 6, ikipe ya munane ni ikipe ya Mukura Victory Sport ifite amanota 5 nayo, ikipe ya 9 ni Kiyovu Sport ifite amanota 5 nayo, ikipe ya 10 ni ikipe ya Musanze Football Club ya mu karere ka Musanze ifite amanota 11, ifite amanota 10 ifite amanota 5, ikipe ya 11 ni Gicumbi Football Club, ikipe ya Gicumbi nayo ifite amanota 4, ikipe ya 12 ni ikipe ya Magaju Football Club, ikipe mu ntara y'Amajepfo ifite amanota 4, ikipe ya AS Kigali mu mujyi wa Kigali ifite amanota 4 nayo ikomeje kubabazwa cyane kuja mu murongo utukura wo hasi cyane. Ikipe ya 14 ikipe ya Etincelle ifite amanota 2, ikipe ya 15 ni ikipe ya Semuhanga ivuye mu cyiciro cya mbere nayo na Rutsiro, ikipe ya Semuhanga ikaba ifite inota rimwe, ikipe ya Ruhango ya Rutsiro ikaba ifite ubusa. Ese Semuhanga ko bikomeye kwanga mu ntangiriro, ese nibigira mu gice cya kabiri cya shampiyona bizagenda bite? Ese izisubiraho cyangwa bizanga? Mutange comment ku buryo muri kubona igice cya shampiyona kiri gutangira, cyangwa se uburyo amakipe akomeje kwitwara hagati yayo ubwayo. Nshuti bakunzi b'u Rwanda TV One, uko twakomeje kubibabwira, mu Rwanda habaye umukino umwe washozeraga shampiyona ku munsi wa kane, no mu gihugu cy'Ubwongereza imikino yarakomezaga. Habaye naho umukino umwe wahuje West Ham United na Brentford itsinda West Ham ibitego 2-0. Aho mu Bwongereza naho ikipe ya mbere ari Arsenal ifite amanota 19, iya kabiri ni Manchester City ifite amanota 16, AS Bournemouth ifite amanota 15 nayo ni ya gatatu, ikipe ya kane ni Liverpool ifite amanota 15, ikipe ya gatanu ni Chelsea Football Club ifite amanota 18, ikipe ya gatandatu ni Tottenham Hotspur ifite amanota 18, ikipe ya karindwi ni Sunderland ifite amanota 18 nayo, ikipe ya munane ni Crystal Palace ifite amanota 13, ikipe ya 9 ni Manchester United ifite amanota 13 nayo, ikipe ya 10 ni Brighton and Hove Albion ifite amanota 12 nayo, ikipe ya
11 ni Aston Villa ifite amanota 12. Ikipe ya 13 ni Brentford ifite amanota 10 nayo. 14 ni Newcastle United ifite amanota 9. 15 ni Fulham ifite amanota 8. Ikipe ya 16 ni Leeds United ifite amanota 8 nayo. Ikipe ya 17 ni Burnley ifite amanota 7 nayo. Nottingham Forest ni ya 18 nayo ifite amanota 5. Ikipe ya 19 ni West Ham United ifite amanota 4. Wolves ifite amanota 2 ni ya 20. Akaba ariko urutonde rwo mu gihugu cy'Ubwongereza narwo rumeze. Naho mu gihugu cya Espagne nabwo amakipe yaraya akinye Deportivo Alaves na Valencia byanganyije nabyo ubusa ku busa. Nayo uburyo akurikiranye Real Madrid niyo ya mbere n'amanota 28. Barcelona ni ya kabiri n'amanota 22. Ikipe ya 3 ni Villarreal ifite amanota 17. Ikipe ya 4 ni Atletico Madrid ifite 16. Ikipe ya 5 ni Real Betis ifite amanota 13 nayo. Ikipe ya 6 ni Espanyol ifite amanota 15. Ikipe ya 7 ni Elche ifite amanota 18. Ikipe ya 8 ni Athletic Club ifite amanota 18 nayo. Ikipe ya 9 ni Sevilla ifite amanota 13 nayo. Ikipe ya 10 ni Deportivo Alaves ifite amanota 12 nayo. Ikipe ya 11 ni Rayo Vallecano ifite amanota 11 nayo. Ikipe ya 12 ni Getafe ifite amanota 11 nayo. 13 ni Osasuna ifite amanota 10 nayo. Ikipe ya 14 ni Valencia ifite amanota 9. 15 ni Levante ifite amanota 8. Ikipe ya 16 ni Malaga ifite amanota 8 nayo. 17 nayo ni Celta Vigo ifite amanota 7 nayo. Ikipe ya 18 ni Real Sociedad ifite amanota 6. Ikipe ya 19 ni Real Valladolid ifite amanota 6. iya nyuma ni Girona nayo ifite amanota 6 n'umwenda 13. Bakunda Rwanda TV 1 rero turkwajya tumukomeza kudukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo Rwanda TV 1 rukomeze kwaguka kandi rutere imbere. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Serie A naho imikino yarakomezaga aho ikipe ya Cremonese yaje kunganya n'ikipe ya Udinese 1-1. Naho uburyo amakipe akurikiranye mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikipe ya mbere AC Milan ifite amanota 16. Inter de Milan ifite amanota 15 ni ya kabiri. Ikipe ya 3 ni Napoli ifite amanota 15. Ikipe ya 4 ni AC Roma ifite amanota 15 nayo. Ikipe ya 5 ni Bologna ifite amanota 13. Ikipe ya 6 ni Camone 19-0 ifite amanota 12. Ikipe ya 7 ni Juventus de Turin ifite amanota 12 nayo. Ikipe ya 8 ni Atalanta ifite amanota 11 nayo. Ikipe ya 9 ni Sassuolo ifite amanota 10 nayo. Ikipe ya 10 ni Cremonese ifite amanota 10. Ikipe ya 12 ni Lazio ifite amanota 8. Ikipe ya 13 ni Cagliari ifite amanota 8 nayo. Torino ifite amanota 8 nayo. iya 14 15 ni Parma ifite amanota 6. 16 ni Lecce ifite amanota 6 nayo. Verona ifite amanota 4 ya 17. Fiorentina ya 18 ifite amanota 3. Genoa ifite ya 19 ifite amanota 3 nayo. Pisa ni ya 20 ifite amanota 3. Bakunzi Rwanda TV 1 rero nk'uko biba tuzageza amakuru atandukanye hirya no hino. Uyu munsi ku itariki ya 21 UEFA Champions League ikaba yagarutse aho amakipe ayarahatana kuri uyu munsi guhera ku saa 4:45. Ikipe ya FC Barcelona gukina na Olympiacos mu gihugu cy'Ubugereki. Ikipe ya Chianti Alimentari gukina na Pafos FC. Ikipe ya Arsenal ku saa 3 gukina na Arsenal gukina na Atletico Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Ku saa 3 nanone Bayern Leverkusen gukina na Paris Saint-Germain, nakaba ari umukino uraba ukomeye cyane. Iki saa 3 nanone FC Copenhagen gukina na Borussia Dortmund. Ikipe ya Newcastle mu Bwongereza gukina na Benfica mu gihugu cya Portugal ku saa 3 nanone. PSV Eindhoven gukina na Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani. Isaa 3 nanone Union Saint-Gilloise gukina na Inter de Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani. Villarreal nayo gukina n'ikipe ya Manchester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Nshuti bakunze Rwanda TV 1 rero uburyo urutonde ruhagaze muri UEFA Champions League aho bigeze ahangaha. Bayern Munich ni ya mbere n'amanota 6, ya kabiri ni Real Madrid n'amanota 6 nayo. Paris Saint-Germain nayo ya gatatu n'amanota 6 nayo. Ikipe ya 4 ni Inter de Milan ifite amanota 6 nayo. Arsenal ni ya gatanu ifite amanota 6 nayo. Karabag FC nayo ni ya gatatu ifite amanota 6 nayo. Ya karindwi ni Borussia Dortmund ifite amanota 4. Manchester City ni ya 8 n'amanota 4 nayo. Ya 9 ni ikipe ya Tottenham Hotspur ifite amanota 4 nayo. Ikipe ya 10 ni Atletico Madrid ifite 3 nayo. Ikipe ya 11 ni Newcastle United yo mu gihugu cy'Ubwongereza ifite 3 nayo. 12 ni Marseille ifite amanota 3 nayo.
13 ni Club Brugge nayo ifite amanota 3 nayo. 14 ni Sporting CP ifite amanota 3 nayo. 15 ni Inter Frankfurt ifite 3 nayo. FC Barcelona nayo ifite 3 nayo ni 16. Liverpool na 17 nayo ifite amanota 3 nayo. Ikipe ya 18 ni Chelsea ifite amanota 3 nayo. Ikipe ya 19 ni Napoli nayo ifite amanota 3 nayo. 20 ni Lyon ni Saint-Gilloise nayo ifite 3 nayo. 21 ni Galatasaray ifite amanota 3 nayo. 22 ni Atalanta ifite amanota 3 nayo. 23 ni Juventus de Turin ifite amanota 2 nayo. Ikipe ya 24 ni Bordeaux Glimt nayo ifite amanota 2 nayo. 25 ni Bayern Leverkusen nayo ifite amanota 2 nayo. 26 ni Villarreal ifite inota 1. 27 PSV Eindhoven ifite inota 1. 28 ni FC Copenhagen ifite inota 1 nayo. 29 ni Olympiacos ifite inota 1 nayo. 30 ni FC Monaco nayo ifite inota 1. 31 ni Slavia Prague nayo ifite inota 1. Pafos FC nayo ifite inota 1 Benfica nayo 33 nayo ifite ubusa. Athletic Club ifite ubusa nayo 34. Ajax Amsterdam nayo ifite 36 ifite ubusa nayo. Ikipe ya nyuma ni 36 ni Geraint Almante nayo ifite ubusa. Bakunzi b'u Rwanda TV hano rero tukaba byateye mu dukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV hano ukomeze kwaguka.